Yes, turabashuhuje. Aha ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoreshe like, ukoreshe share maze utange igitekerezo cyawe. Aha ngaha rero tugarutse muri studio za Inzozi TV1 tugusuhuza cyane wowe uduteza amatwi. Amerika yarashe ubwato bwa Irani mu majyepfo y'igihugu cya Irani aho bita Bandari. Amerika yavuze ko itangije ibitero kuri Irani kandi kidagomba gusubira inyuma. Iyo ni CENTCOM dukesha iyi nkuru, iravuga ko abanyamerika batangije ibitero bikaze cyane kandi bigaragara ko ubona ko biteguye intambara koko. CENTCOM ikomeza ivuga ngo ibi ngibi bishobora kuba intandaro cyangwa se umwuka mubi utuma ibiganiro bihagarara. Ariko Amerika yavuze ko bagabye ibitero mu rwego rwo kwitabara cyangwa se kwirengera kuko babonaga Irani iri gukora ibidakorwa, bahera ko rero barasa amato ya Irani. Ikaba ivuga rero ko atari ibitero bikaze cyane byatuma imishyikirano cyangwa se ibiganiro bihagarara. Aha ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoreshe ya like maze utanga igitekerezo cyawe. Kandi tukwibutsa yuko ushaka guhaha ibikoresho by'ikoranabuhanga wanyarukira mu nzozi.com cyangwa se ukajya ku mutandao wabo wo kuri murandasi ukandika www.inzozi ukoresheje o2.com maze ukaba wadusesekayeho ukaduhahira neza maze natwe tukagukorera delivery mu buryo bwihuse. Mujtaba Khamenei ati abanyamerika barenze umurongo utukura kandi bagomba kubiriha cyangwa se kubyishyura inshuro nyinshi. Kuba abanyamerika rero batinyutse bakarusa ku bwato bwacu bwari muri Hormuz mu mirimo yabwo ya buri munsi maze bagatinyuka bakaburasa, bumve ko ikiguzi bagomba kubyishyura kizikuba kabiri. Aho ni Mujtaba Khamenei niho yari ari kwifatira mu mutwe, yifatira mu gahanga abanyamerika uburyo barashe amato yabo, akagira ati rero muzabyishyura bwikubye kabiri kuko mwarenze umurongo utukura. Kandi icyo gihe Irani rero yahise ija kwihorera, aho mwabonye yahanuye indege y'abanyamerika itagira umupilote, amadrone. Murabizi ko abanyamerika bakora ibidrone binini byenda gusa n'indege. Icyo rero bamaze kugishyira hasi abanya-Irani maze bagipakira mu bwato. Urumva ko bakirasiye hariya mu mihora ya Hormuz, bagipakira mu bwato ubundi baragitahana. Ubwo wambaza ngo bagiye kugikoresha iki, ariko nanjye ntacyo nabasha kumenya kubera ko buriya bagiye gukora ibyo bita reverse engineer, reverse barebe uko moteri yayikoze ku buryo bayiheraho bakora nabo iyabo. Niyo mpamvu burya iyo bagutwaye ibice by'igikoresho cyawe, abahanga bo bagiye kukibyaza umusaruro no kugisubiramo neza kandi ku buryo bwiza cyane. Palestina iti nimutemera igihugu cya Palestina, Pakistan iti nimutemera uruhare Pakistan yariye karungu. Umuriro watse hagati ya Leta Zunze za Amerika na Israel ndetse na Pakistan. Pakistan iravuga iti nimutemera igihugu cya Palestina nk'igihugu, nimutemera Palestina nk'igihugu, natwe ntituzemera Israel nk'igihugu. Urabona rero ahangaha bariye karungu. Saudi Arabia nayo yabivuzeho, biravuga ngo aba bagabo nibatemera Palestina nk'igihugu, natwe ntituzemera Israel nk'igihugu. Na Turki nayo yabivuzeho ko ibyo bintu bibangamiye uburenganzira bwa muntu cyangwa se ubusugire amategeko mpuzamahanga agenga imipaka. Ubwo rero urumva Turki na Pakistan na Arabia Saudite bose baramagana ibikorwa bya Leta Zunze za Amerika ndetse na Israel. Kandi ndongera kukubwira ko ahangaha ubundi hari expansionism cyangwa se kwagura, icyo bita Greater Israel. Ni kuvuga ngo kwagura Israel bakayishyira kuri metero kare
ibihumbi 500. Ibihumbi 500. Ubwo rero ahangaha aba bagabo nabo ntibabikozwa cyane cyane Iran iravuga iti iyo expansionisme ntago tuyikeneye, twebwe dukeneye kuba hano mu bihugu byacu. Mujtaba Khamenei rero yakomeje avuga ati nta wundi muntu dukeneye hano mu burasirazuba bwo hagati, kuko dushaka ko Amerika igenda ntihasigare n'umusirikare n'umwe usigara hano ku butaka bwacu. Iran ikavuga ati twebwe tuzaruhuka abanyamerika bakuye ikirenge cyabo hano, kuko turi ibihugu turigenga, tugomba kwifatira imyanzuro. Naho rero Mujtaba Khamenei ahagaze kimwe n'abo bagabo baravuga ati za Pakistan ubwo ziravuga ati twebwe ntago tubyemera, kuko hari ibyo mwakoze mutigeze mutumenyesha, cyane cyane nka Amerika yashyizeho amasezerano asa nka Abraham Accord, murayazi, yavugaga ko nta gihugu, Amerika niyo bitangije isinyisha biriya bihugu byo murasirazuba bwo hagati, ivuga ko buri gihugu cyose kigomba gusinya ayo masezerano yitwa Abraham Accord. Ni ukuvuga ngo ni amasezerano yavugaga yuko nta gihugu na kimwe kizahirahira gitera Israel. Noneho rero bakavuga ati rero Iran mu bijyanye n'ibiganiro igomba gusinya nayo ikinjira mu masezerano ya Abraham Accord, kimwe n'ibindi bihugu za Pakistan na zake nabyo bigomba gusinya kuri ayo masezerano, niko Donald Trump yategetse. Noneho Pakistan ikavuga ati hoya, ibyo bintu ntabwo mwize mubitubwira, haba mu biganiro twabayemo ntimwize mubiduteguza, ntabwo tugomba kubisinya. Rero even na Iran ntabwo ndibaza ko itabisinya, kuko nubwo biri mu masezerano, ariko Iran bayibwiye ko igomba gusinya amasezerano, igatanga nucleaire yabo, igahagarara gukora kirimbuzi, noneho ikarekura n'umuhora wa Hormuz. Ibyo byose rero nibyo bitsitaho, ariko Iran nayo ntago ibikozwa. Ese aba bagabo baraza kongera kurwana by'umwihariko? Ese nibyo cyangwa si byo? Reka tubitege amaso. Nongera kukwibutsa rero ko hari ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukoresha like, maze utange igitekerezo cyawe, kandi utibagiye no gusura urubuga rwacu rwa www.inzozi.com. Inzozi ubyandika ukoresheje O ebyiri, aho hari O uhashyira O ebyiri. Ubwo rero hano twebwe turakomeza tukugezeho report z'ama-update uko biri kugenda ku rugamba, ariko ndakubwiye ngo guhera ejo hari umwuka mubi udasanzwe ubwo Abanyamerika batangizaga ibitero byabo barasa ku mato y'Abanya-Iran. Abanya-Iran nabo bahise bihorera bahanura ikidege cy'Abanyamerika. Ibyo rero byose urana ko nta mwuka mwiza uhari, ni umwuka mubi uri gututumba muri ibi bintu, ni umwuka mubi uri gututumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Iran na Israel. Ubwo tukibaza rero ese biragenda gute? Netanyahu agira ati twebwe ntituzemerera Amerika gusinya amasezerano y'ibicupuri, ntabwo tuzabemerera, twebwe ntabwo tuzabemerera. Kandi buriya Amerika ngibyo yakigira byose, nubwo muri aya masezerano ubona ko Amerika yaheje Israel, ariko Israel iti cyangwa se Netanyahu akavuga ati nibagende nibaganire, ariko ntituziye tuwemera ko Amerika isinya amasezerano y'ibicupuri. Nongera kubwira rero ngo wowe udutega amatwi kandi udushyigikire kugira ino televiziyo yacu igere kure. Ntuze rero uyu mugabo Netanyahu ari kwikina avuga ngo ntago ashobora kwemera Amerika igira icyo ikora bitari on behalf. Ubwo rero ndavuga ngo wowe ukomeze ukurikirana amakuru. Netanyahu na Donald Trump ninde utegeka undi? Icyo ni ikibazo nkusigiye, utubwire uburyo ki Netanyahu yavuga ngo azi Amerika arayizi, ntiyareka, azi aho yakora, azi icyo yakora, bakemera ibyo Israel ishaka. Ibi ngibi rero tubitega amaso. Aha ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukoreshe like, maze utange igitekerezo cyawe. Mu ntambara iheruka, Ukraine yari yarashe ibisasu mu Burusiya, maze
hapfa abana n'abarimu babo bagera kuri 21. Abo baramaze kwitaba Rurema maze barapfa. Hakurikiyeho gutangaza ko Uburusiya bwakurikijeho gutangaza ko bugomba kwihorera. Uburusiya bugomba kwihorera, ntibwatinze kabiri Ukraine barayirasa bayihindura umuyonga. Kugeza amaginga ya rero Ukraine n'Uburusiya ni birimbiri rurageretse hagati ya Ukraine n'Uburusiya, aho Uburusiya bwakomeje kuvuga ko buri gutegura ibitero simusiga nanone. Abizi nyuma y'ibyo by'abanya Ukraine kurasa Uburusiya bwarihoreye bukoresheje ibisasu bikaze, harimo Oreshnik 2 n'andi madrone n'andi missile, ariko ubona ko ari umuriro Kiev rwose. Muri ibyo bitero haje kugwamo abantu 4, abandi bagera muri 20 na bangahe barakomeretse. Ubwo rero wumve ko ku mpande zose byombi birakaze, ariko Uburusiya bwamaze gutangaza ko bugiye kukurasira Ukraine, ko hari ibitero bikakaye bagiye kurasa kuri Ukraine. Ibyo nabyo turaza kubitega amaso turebe iyo bijya niyo biva. Hamwe n'ibyo rero intambara yo irarimbanije kandi irakomeje, reka tubitega amaso turebe aho bigana. Izo zari update z'uyu munsi, maze nawe ukomeze ugubwe neza kandi ugire impagarike n'ubugingo, umwami akundebere icyoroshye. Ciao.